Заключны этап спаборніцтва складаўся з двух тураў. Тэарэтычны – рашэнне задач і апытання, і практычны тур, які прадугледжваў праходжанне 3 станцый, аўскультацыя лёгкіх, спіраметрыя і віртуальны пациент. Затрагиваются вопросы помимо общей учебной программы, это саркоидозы, это микобактериозы, другие силикозы, ну и другие вопросы. Также нужно знать и понимать, интерпретировать рентгенограммы, КТ-изображения. Обхват большой, обширный вопрос и обширные данные информации, которые мы можем получать с НК нашего. У мінулым узровень захворвання на туберкулёз у Гомеле быў адным з самых высокіх, і за апошнія 10-15 гадоў ён знізіўся ў 2,5 разы. Гэта стала вынікам інтэнсіўнай працы медыкаў і вучоных. Сёння пытанні рэспіраторнага здароўя застаюцца актуальнымі, і Алімпіяда заклікана звярнуць увагу студэнтаў на дыягностыку і лячэнне такіх захворванняў. В первую очередь мы это проводим для того, чтобы вызвать интерес к изучению нашей дисциплины фтизиопульмонология. Пытаемся вывести ее из тени онкологии, кардиологии. Сейчас это перспективные специальности, но нельзя забывать о том, что есть и другие направления в медицине, и вот это наша задача сегодня. Па выніках 2 этапаў Алімпіяды перамогу атрымалі будучыя медыкі з Гродна. Гамельчане занялі 2-е месца. Замкнула тройку лідараў сталічная каманда.